никогда в жизни падар намехоҳад ки фарзандаш дар ҳамин кор дучор шава. модар намехоҳад ки фарзандаш бар ҳамин хел корҳо даст бизанава. имрӯз ҷона аз даст бита. бачаҳоёш, ҳар як падару модаре ки фарзандотуна роҳӣ мекунен ба Россия, фарқш нест ход Россия боша ход дар бифаҳмонен, ҳами фарзандотуна бифаҳмонен ки таги ҳамира биковен биёвен дар ҳамин таг дигар чизай. бовар кунем бародари азиз. просто барои ира аз паси шидан дар кор ки бифаҳманд ки чӣ гап дар ҳаминҷа рафтагия. ира бародарое ки ҳармат мекунен, эҳтиром мекунен, бародарҷоно кадомед ки мехоҳен падару модара ҳаҷ роҳӣ кунен ва бародарое ки ягон акотуна хоҳаротуна хусусан каси бошнаш бародаро ман дар иҷа сабаб мешам. бародарое ки мехоҳен роҳӣ кунен мо ҷавобгарем. марҳамат номеро мебояд бародарда занг бизанен яке ба ном фирмаҳои замзам умра бародармон дар хизматай мебара ҳаҷ иншоалло ба амраи худо мегира миёра. ва бародарое ки мехоҳем бародари азиз қарор дорем дар ҳиҷомаи шифу фармо бародарҷоно моҳи шарифи рамазонда биёем бепул ҳиҷома кунем. бародарҷоно расла бисакунен хишу бизанед бирен дамш бигирем. бале ҳиҷомаи бепул будай бачаҳоёча фақат ҳамин суи банкҳоро месупорен тамом. ҳиҷома, массаж, фита бочка инчунин душ. биёем бародари азиз дамш бигирен бизанед бирен. ягон гап нест, фақат рулеткара мегӣ. ассалому алайкум бародарои азиз, хоҳаро, падаро, модаро, хоҳиш мекунем ки ҳамин навора даканса тамошо кунен. тӯли як чанд рӯзе мешава ки бовар кунен як ғаме ҳаст ки бовар кунен як доғе ҳаст ки мақсад инсон итамедони бениҳоят хича нороҳат ҳис мекунада. масъалаи ҳамин бародарое ки ҳаёти хичона умри хичона дар нами чӣ меган укола банк инами хеле чизо сарф кардестанда. яъне ки бародарое ҳастанд ки синни солшон калонанд. ман ба уно рости гапа гум бародарои азиз кор надорам. агар ки накунанаш хуб аст, не ки бикунанша ман ҳеҷ гуфташо наметонам. ин чиз як чизе ҳаста ки сар раҳшона гирифта намешава. но ба ҷавоное ки патсаное ки бачаҳои ёш додаро бачаҳои ёш бовар кунед нигаҳ кардам як навора нигаҳ кардам муроим кардан бачаҳа ки 17-солаи 18-солаи аллоҳу аълам хато накунам ҳамин хеле аздам. як аз хона пиш карда овардаш дар болои ҳамон чӣ фирш метада дар болои ҳамон чӣ мемонаш хеле худаш юз мета мегиреза мерава. наворош бисёр ки ҳастам алло шояд бародаро ба хотири дар иҷа намемонам ки шояд дида бошен. ба хотири намемонам ки бародари азиз агар бихоҳен дар телеграма мемонам руша мазайка мезанам маҳкам мекунам ҳамун торик метовада. ба хотири намефорам бимонам ки бародари азиз ҳамоани фарзанди як модар аст, фарзанди як падар аст. никогда в жизни падар намехоҳад ки фарзандаш дар ҳамин кор дучор шава. модар намехоҳад ки фарзандаш бар ҳамин хел корҳо даст бизанава. имрӯз ҷона аз даст бита. бачаҳоёш, додаро, шумо медонед ки ман ҳайрони ҳамун бачаҳои калон мешавам ки бародаро ин масъалае ҳастае ки ира гулак дастават карда наметона барои худаш. ира гулак дастават карда наметона худаш. ира метона калонтар аст аз ӯ калонтар аст ки дастават мекуна ки баъд ами гулака мега хая дудуш бигӣ ход намедонам уколка ход намедонам ин тариш ки кайфш мекунӣ иташ мекунӣ уташ мекунӣ. аллоҳ шоҳид аст ки як доғе аст ки всё жизнь дар нами дили падару модарат мемона. додаро даст ба ин чизо назанен. ҳамин додараке ки ҳамин хел чиз рафтагиай аллоҳ шоҳид аст. ман намедонам ин кора кардан накардан ман намедонам. то што дар ҳамуҷа гуфтестанд ки передоза шидай ита шудай ута шудай таги ҳамира биковен биёвен дар ҳамин таг дигар чизай. бовар кунем бародари азиз. просто барои ира аз паси шидан дар кор ки бифаҳманд ки чӣ гап дар ҳаминҷа рафтагия. ира бачаҳои калонанд дар удурун. бачаҳои калонанд.
خواهش میکنم از مو برادرایی که در همین خیل کرو دست میزنن، یک پتسنک دودر میگن، یک پتسنک برچشکا میگن، وقتی که میبینیش همین کورا شما خطون میدونین که خطون به دست خطون کشتستین، یک کسی دیگر در مو راه نبرین. دیدیش همین کرده یا تشبزه بگو پادی کورا نکه، این همین مای خدوزاده بگو با همین کور رفتستم، بگو چی آبرو گرفتم می چی نگرفتم. نمونینش برادر عزیز، الله شاهد است. این غم پدر مادر اینو را میدونی بیچاره ها خیلی نو حیاتی عمر شونده بیچاره میسوزن. نکنیم برادر عزیز، در شما صدقه نمونین همین خیلی پدسنو را. این پدسنو آینده ماهن، آینده ملتن. اینا را نبراد از این راه برگردن در کار. هر یک پدر مادری که فرزنداتون رویی میکنین بر روسیه، فرقش نیست خود روسیه باشه خود در بفهمونین، همین فرزنداتون بفهمونین که در همین خیلی چیزو دست نزنین. بچم از حالشون خبردار شین، هر روز زنگ بزنین از حالشون خبردار شین، بفهمین در کجا زندگی میکنه. شوق همین خیلی که شو در خونه دیر میآید چختش میمونی که از کجا اومدی، همین خیلی شو کنین بفهمین شو که از کجا اومدی، در کجا بدی. بچم همین چیزا را بگینشون، مادرای محترم، پدرای محترم، همین چیزا را بگینشون. بعد دیرترتون میشود که فرزند اوجه از دست میتین. خود میبینین ترمه رفت، خود میبینین یک گروه قدی نمیدونم رفت جنگ کرد، رفت کمی را کورچه زد. من بچش میخدم میبینم که بعضن وقت نمیخیل بعضی نوجوان مردایی که سین سالشون به یک جو رسیدگیان میگه برچکا فلان کس فلان کار که اگه بگی یک عبرتش کن، اینی خیلی میکنن. من با چشمم دیدم. با همون خاطر فرزنداتون نصیحت کنین. با گپی دیگه کس میروه، او دیگه کس را در حیاتش سراغش نمیکنه دیگه. میروه بعد 10-15 سال میشینه، یا که نمیدونم در نمی گروه های افرادگری میدروین، یکم چیز مینویسونن، کامنتاری هم مینویسونن، یا که میبروین در هموجا گپ میزنن. فرزند پروست از دست میتین، از دست. با همون خاطر برادر عزیز از این چیزا احتیاط کنین. تو خودت نمیدونی برادر عزیز نگاه میکنی در نمی پالیتیکای خود نمی روسیه باشه. ما اومدی نمیدونم اومدی باور که از پس کار برچه برادر در پالیتیکای مسکو گپ میزنن، کدامیای گپ میزنن که از اینجا دورن. در پالیتیکای وطنی خودتون گپ میزنن، وطنی خودمون گپ میزنن، اینا از اینجا دورن برادر عزیز. در نمو ته یک چیز می نویسونی حیاتی خطا می سوزونی. پگاه ها گرانیت صدا میره نگاه میکنن که در کدام ویدیو لایک موندگی. شما خودتون همین چیزا را دیده استین که ای تک در همینجا قدر نداریم. با هم خاطر برادر عزیز الله شاید احتیاط کنین. پشیمون میشین فایده تو نمیکنه. خدا نگهبان تو موشه نوارا دراز نمیکنین. در امان الله باشین.